Le astrachtúrú beartathe don Iomána Allianz a feithfeid Corcaigh, ní bheadh spás den seacht fearnas fear ar rainn héin A agus héin B ag bar an tábla a feithfeid Corcaigh. Ganach an trí arnas fear ar rainn héin A dain don áit amach Corcaigh nó An Clár ar bóthar leasa tríos bouta héin. Bhí daithid amóra agus Donal Grady in inis den ceann seo. Agus an Seinnteoir naisinéis ag an bhfuir an baile bouta a bháin eile. Tá sé inis ag Mark Rogers. Mark a tuairt fé an Council níos fearr ná an chiad cheann agus pointe bit a héan de Mark Rogers, pointe bit a héan de chunta An Clár. Déanamh go mas na cúlathe an Seinnteoir Cathal Malone inis a tuairt fé agus an Council seolta ar hap atarna Harris an trasnáin ag Cathal Malone ó Grothadán ó Garnig. Bhí sé díar ceannaí sealachar dí Robin Mounsey an Rán. Hí sé bhaig agus a tuairt fé an bouta áirithe son bhí geróid siadaí agus well ní raibh sé animníochar in na seachtaine animníoch ar maidine agus chiad pointe fachtan sa ag an daróg. Kieran Joyce agus Conor go Brain sús fáin Barkerton agus Dibrig Connolly Hanley rud amach so beag an dímar a faoin gceann sin. Diarmid David Fitzgerald a tuairt fé an bouta áirithe son agus well bhí son i bhad amach ón spreoch an bouta son seo chun Corcaigh mátá. Bhfuil freigra acu ar sin. Spás an so ag Sean Toomey. Tá sé níos ag Shane Kingston. Tá siad amach do chuinnig go duine fan na talún agus báide do Corcaigh, báide de Patrick Horgan agus dhin sé fé mar gine na tosathe maith ar fad an dalamh bhuaile leis an slitter saradún tú fé. Well, an a ruúr an son ag Sean Toomey agus anna fast cuma agus just, co-immert úntaach an son. Anna faoin tálta, bónimmert agus os na builís séir, nis mar sin. David Fitzgerald bhfuil freigra geisiúd, hasá dain séireach, há cáirige, má há sé bhaig, trasna, báide an ba, bhile, bhí ábhaí an tail in Council mithe ar fóríl, agus beag buile, chuig véidir is tí fihid, ag an Chlár an bouta áirithe sa cíimiid an sa ríiste. David Fitzgerald de garisteach agus iirecht an son. Oh, Mark Rogers. Patrick Horgan is seasa bós a chiún. Slua bagart ar é Hogan tapig. Nis mar sin haspás an sohaid Corcaigh diatach sohaid a dain séireach diatach an dar a báide bheitthe chu fós. An son a tuairt fé bhil sin rasper do báide ó Tommy O'Donnell ó Connell ó Bannister na Curran. Rasper an son ón bhar. Yeah, but Anna Clisto, Robbie O'Flynn, come on, Mike, me, Patrick Horgan, le count, agus Robbie O'Flynn, listen, count, tapping on son, agus Harren, the cousin Tory, agus Tommy O'Connell, tapped, if the Corcaigh got a grim. Corcaigh má go maithe Corcaigh an sa, leis an bhuir an baile chun Seinnteoir Cailteacha, se chun Mounsey inis a tuairt fé, agus an Council seolta Harris an trasnáin. Nim go útamála leis an slitter am Allianz na Páirce agus a dar a faointe fachta ag Robin Mounsey. Nis mar sin pass dain séireach isteach an stóile cheocail haspás an sohaig an Chlár agus há pointe eile fachta an son ag chunta An Chlár. Pointe bhí dó de David Reedy. Isteach inis pass féchant a bhfuil Patrick Horgan in the bheithic tá sé go dainnis go darafa chomh le Robbie O'Flynn inis. Robbie a féchant to Jonas Spice agus há son níos fearr ó Corcaigh agus an chéad pointe fachta tránóna ag Robbie do hénig. Cuiligin puc amach Nardlo Allianz na Páirce há sé Corcaigh bouta a bhain eile agus a tuairt fé an bouta áirithe son bhí Conor Lehane. Well sin pointe gan cháim ag fearr Bannister na Curran. Agus a géalú isteach an son Peter Duggan a sé David Fitzgerald inis suas clíháin Sean na Páirce sin plas glóit isteach sa stóil a cheocail hasá dain séireach do chunta An Chlár há báide ag chunta An Chlár agus ag Shane Amórí biúin farsa na huach an Páirce. Ja, well, tá éfacht aige ar an glithe ó tháinig sé isteach fu cadé mar Líró Trasno Fitzgerald an son isteach an son ina glach agus anna ré an son ag Shane Amórí agus anna Craig an son ag batáil isteach é fé mar bacódó dhéanamh. Agus an Council pica suas go maithaige. Luas ba mór fad amach a Joe Lár na Páirce Nardlo cé thucaigh ar bara leis an Seinnteoir an bouta áirithe sa Corcaigh a dul a tuairt fé an bouta áirithe son bhil sin pointe
anna bhrá, buaicphointí anna bhrá fachtaigh Shane Barrett le cúpla nómanta nuas. Ar an Lohan leis an buc sleasa níos tha sé seo dain tíarach Shane Meehan ábhríonn spáisige Shane a tuairt buaicphointí agus Shane á cheola Harris an trasnán agus beidir go bin William Marahin na muice. After him a kinter gacro de vi, you know, on the Keshna Galera, drag a sheet, could score on Immert agus na score na Galera, Willie Serres, Vishajan on a talk, Law Marshaw, since Corella Sean Toomey, but Paganin, or Yen of but Kai Mac Rogers, Donway, Gacro the Inche, Visha, you know, Koidon, then Koidon or agus Tajanima gum to Molly up to him. Visha Anna Fintalter Fad. Cheeky Diog the Phointí, then Chluiche Iomána Newson a scíal hénig agus adóg Déarnach Seinnteoir an sa Egan Raitor Micheál Kennedy agus an lá titithe le cúlta An Clár. It gives us a good boost now, a good boost for the supporters as well. You always want to win the home games, would have been tough for us now if we had lost today, going down to Waterford next weekend. But look, boost for us winning the game and then heading down to Waterford next weekend. We were in a great position at half-time, playing with a big breeze. But look, obviously the breeze doesn't win the matches for you. And look, we just gave them too much of a start in the first 15-16 minutes. We weren't added enough. And look, delighted with the way we came back into the game and lads drove on. And delighted with a couple of subs that came on and played. So look, huge learnings for us going on as we go on to the rest of the league.